Bapa de nononya Yesus Kristo, Bapa de gayanya nyamunia, valorifida haba de ilowalangi, somboy banwa siawa abogana, ya Tuhan. Datang manuna putusinuna telmoto kitu mapulu arwa lalali Yesus samurif kalau balani nama mengada daga Adia patu kama pefu badana helo malangi. Pamasi dau gehala nambatai sotai anipia sebuah. Ande adia patu kai panalo malangi o sidu ga bang masih. Bapa bang sumangi ya iya. Molo roisa lo malangi. Pasal ada lebih bang alui patu ladada. Adia le pakai dau ga kani ai regi fabali ani. Famate. Namoroi badadero kate maligo moroi badadero noi kono nomoro musalimo lo walangi ia ero roge ami lo walangi ia tuh ia udah sokai ani pia sebuah ada padu kama pepu pada nelo balangi lo masih dauga. Orde ma untuk bali punga batau sotai. Marek lius marubu ade. Ada padu kai pada lo balangi lo sidu ga bang masih. Bawa musumani ya dia. Roi sal balangi. Fasara tadami. Babalui patula dada. Ada yang paling tahu ke kerja yang ini fabadi dan ini famaten, namoroi badada, bade maliku, moroi badada. Noi pun nama baru salim lo balangi, yang roge kami lo balangi, iya lo. Lafatu huwa baba bersa baba rumasa ande au fa baba ira ya do ande ni fataro baba mubaka taro malilo walangi ufa baba ami badai lo walangi ama baba de dunia Yesus Kristo baba dei hani amunia beri yang fabali niha nifa baba lo walangi iya do ya sama babo ya mi baba omas baba bale farai ya ifa obo ami
Ia walaga kami bawa hau dede bakazuaya yaita Yesus Keriso. Baya lefar rei ia kami babong abatami. Bazi santo faurimi. Ia ifawo ami lo balangi. Ia do